Muthenya ukire ta mithenya ingi no gutanakia muno maundu macenjia. Aikari a makiria ma nyumba 400 matigitwo matari na gwa guikara. Mimi nimepoteza kila kitu, manguo, kitanda, vitu zote, hata sijaokoa kitu, uniform, viatu za mtoto, everything. Sijaweza kuokoa kitu. Kuona andu maingi ni arĩa matena bota kuthara ona kimutino-ini uyu. Kuna biashara za watu zimechomeka pale kama saluni. Kuna nduka na pia kuna posho mill moja imechomeka. Ile kitu ni ya maana tumeokoa mtoto akiwa hali mahututi akitaka kukufa. Mwingi urionyitanĩire na aburia ma mwaki kuma kaunti-inĩ ya Nairobi maikitie iteta kuri thirikari ya kaunti makienda arĩa matarĩ na wĩikaro mateithio. Naomba tu kama serikali ya kaunti ya Nairobi nyumba za kutengeneza kwa kijiji zirekebishwe zikuwe za mawe. Makiria ma family 400 nimo morito ni indo ciao thiini wa gicagi giki kuria riu ritana riao kuri thirikari ya county ni makire barabara iria ingira ngari cia kuboria mwaki na niguo monage uteithio wa naibenya riria undu toyo waumira. Andu 8 aria magurarite mwaki-ini uyu matwaritwo thibitari-ini nene ya Kenyatta mena mathina ma kububia na angĩ 5 magatwarwo thibitari-ini cia Mama Lucy na Nairobi West guku muci wa Nairobi. Ngiribotera Inooro TV kuma gicagi-ini gia Commercial South B kaunti-ini ya Nairobi, njĩtagwo Masi wadia wa Muriithi.